So the gospel must be preached. Evaņģēlijam jātop sludinātam. Amen. At any Amen. cost. Par katru cenu. At any cost. Par katru cenu. Hallelujah. Halleluja. He's coming soon Viņš drīz nāk atpakaļ, to take you to heaven. lai ņemtu tevi uz And we debesīm. must tell the people Tev jāpastāsta that the cilvēkiem, only way to heaven is ka through tikai viens ceļš uz debesīm. believing Un that tas Jesus ir saved. caur to, Jesus ka Christ is our Jēzus Savior. Kristus ir Amen. glābējs, viņš glābi, viņš Amen. ir tavs glābējs. He's the only one we Viņš can ir cling to. vienīgais, pie kura mēs varam tā Jesus pieķerties. Christ, Jēzus Kristus, the Son of God. Dieva dēls. So my title today is Jesus Manas is the Son of svētdienas God. nosaukums šodien ir Jēzus ir Dieva dēls. Do you believe that? Vai tu tici šim, He's the Son of God. ka viņš ir Dieva Amen. dēls? Amen. Hallelujah. Halleluja. So we will study a little bit in the Yes. first letter of John today, chapter Šodien 5. mācīsimies nedaudz no Jāņa 1. vēstules 5. nodaļas. Hallelujah. There are so many good things Tur ir there. tik daudz labas lietas. Hallelujah. So you can find it in your Bibles Tu vari if you have atrast. them. Ja tev ir With Bībele you. kopā ar Or maybe tevi, you have it on paņem your to mobile līdzi, phone. vai no mobilā It doesn't telefona, matter. vienalga. Tātad Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa var šo atrast. Or you can listen to me Vai and vienkārši others. var klausīties mani un Artūrā. Hallelujah. So I want to read from Es verse vēlos 1. izlasīt no 1. panta. Everyone who believes that Jesus is the Messiah has been born from God, and everyone who loves the parent, that is God, then, and also loves the child. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš ir svaidītais, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. So, Tātad, who is that child then? kas ir tas bērns? Is it this small baby girl here? Vai tā ir tā mazā meitenīte šeit? kas Yes, ir kopā it's ar also mums? her, Jā, arī viņa. because the small Jo children, mazi bērni, they viņi- belong to Jesus. viņi pieder Jēzum. Amen. Amen. But those Bet- of us who are born again, Tie no mums, Christians, kas esam jaunpiedzimuši, tātad piedzimuši no augšienes kristieši, we are these children mentioned mēs here. esam šie te bērni Amen. šeit minēti. Hallelujah. Halleluja. And God the Father, He is Dievs our tēvs. He is our Viņš Father. ir mūsu God is tēvs. our Father. Dievs ir mūsu He's tēvs. like a parent to you. Viņš ir tev kā vecāks, viens Amen. no vecākiem. So if you Amen. lack your Ja tev trūkst kāda earthly šīs zemes, parents, kāda no vecākiem, and if you don't have them ja anymore, tev viņu vairāk nav, you know that God tad zini is to, your ka parent Dievs somehow. ir Amen. savā ziņā tavs vecāks. Isn't that a good, wonderful statement? Šis nav brīnišķīgs apgalvojums. I like this scripture. Man patīk šī raksturvieta. And everyone who loves God Katrs, kas Dievu mīl, also love the children viņš of God. mīl arī Dieva bērnus. Amen. Amen. That's what it means. Tas arī to nozīmē. So this is how we know in Šis verse ir tas 2. otrajā This is pantā. how we know that Tā we mēs love saprotam. God's children. We love God and keep His commandments. No tā mēs saprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. So we are commanded to love each other, aren't we? Mums ir pavēlēts mīlēt vienam otru, vai ne tā? So are you able to love Vai your tu fellow esi believers? spējīgs mīlēt savu Are tuvāko you citu able to love ticīgo? every person? Vai esi spējīgs mīlēt citu personu, Are you jebkuru? able to do that? Vai esi spējīgs to Only by the help darīt? of the Holy Spirit, I think. You can love Es every domāju, person. tikai ar svētā gara palīdzību tu esi spējīgs mīlēt And one otru that they shall cilvēku. become a child of God also. Un Amen. arī ar viņa palīdzību tu kļūsti par Dieva bērnu. Hallelujah. Halleluja. That's why we are Tāpēc arī demonstrating the mēs love of God. demonstrējam Dieva mīlestību. Hallelujah. Halleluja. So that is the optimal situation. Šī ir tā paredzētā, tā optimālā situācija. Hallelujah. For this demonstrates our love for God. We keep His commandments. Šis And His demonstrē commandments are not difficult. viņa mīlestība no tā, ka mēs mīlam viens otru, turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. They are not difficult. Tie nav sarežģīti. Loving God Mīlot Dievu, and loving each other. mīlot vienam otru. It's enough. Ar to ir And gana. loving Jesus. Mīlot Jēzu. Amen. Amen. And loving each other. Mīlot viens otru. Yeah. With the love of God. Ar Dieva mīlestību. The agape love. Šo agape mīlestību. The divine love. Tā ir tā dievišķā That is what mīlestība. is driving us forward. Tas ir tas, kas mūs ved uz priekšu. Hallelujah. Halleluja. Verse 4.
Ceturtais Because pants. everyone who is born from God has overcome the world. Our faith is the victory that overcomes the world. Who overcomes the world? Is it not the person who believes that Jesus is the Son of God? Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Who is overcoming the world? Kas ir pasaules uzvarētājs? It is you. Tas esi tu, It is us. tie esam mēs. We believe in Mēs, Jesus kas Christ ticam Jēzum Kristum, as our Savior. kā mūsu glābējam. And that means, Un tas nozīmē, what did it say here? ko viņš šeit saka, Our faith mūsu is victory. ticība ir tā Our uzvara. faith is the victory Mūsu ticība ir šī mūsu uzvara, that overcomes the world. kas uzvar Hallelujah. pasaulē. Halleluja! I want to jump. Es gribu lekt. It is so good. Ir tik labi. Hallelujah. Halleluja! We are Mēs victorious esam uzvaroši in Christ Jesus. Kristu Jēzum. Whatever you feel, Lai ko vien tu jūti, whatever you see, lai ko tu redzi, whatever comes against lai you, kas nostājas tev pretī. it is the love Tā ir tā mīlestība God. no Dieva. and that we believe that Un tas, Jesus is ka the mēs Son of ticam, God. ka Jēzus ir Dieva That's dēls. how we overcome the world. Tā arī mēs uzvaram šo pasauli. Amen. Amen. Hallelujah. So you are an Tā overcomer. ka tu esi You are uzvarētājs. not a loser. Tu neesi You are zaudētājs. over Tu everything. esi pāri Not visam under. lietām, nevis Amen. kaut kur lejā, zemē. You are not the Nē, tail. tu neesi aste, No, you nē, are the head. tu esi galva. Do you believe that? Vai tu tici šim? It's in my Bible. Šis ir rakstīts Amen. manā bībelē. So we Christians, Tātad mēs, kristieši, we need to elevate mums ir ourselves a little jāpaceļ bit up. nedaudz sevi augstāk. Not in ourselves, Nevis tā no paši no but sevis, in Christ bet Jesus. Kristu Jēzu. Amen. Amen. Hallelujah. Isn't it a good Vai message? šī nav laba vēsts? Don't you already feel Vai tu nejūties lifted up jau a little bit? pacelts huh? nedaudz tā? We don't talk each other down. Mēs nerunājam viens otru gar zemi. We Nē. encourage each other. Mēs iedrošinam viens otru. Even if we have difficulties Pat in ja the mums ir world, grūtības šajā te pasaulē, even if we are going through pat some ja trials, mēs ejam cauri kādām grūtībām, even if smagākām someone lietām, come against you, pat ja kāds nostājas tev pretī, we are overcomers. mēs esam vairāk kā uzvarētāji. And Jesus is with you. Un Jēzus ir kopā ar He tevi. loves you. Viņš tevi mīl. He died for you. Viņš nomira par tevi. He's all you need. Viņš ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Hallelujah. Halleluja. So let us go a little bit further here. Dosimies šeit nedaudz tālāk uz priekšu. Verse 6 there. 6. pants. This man, Jesus Christ, is the one who came by water, blood, not with water only, but with water and blood. And the Spirit is the one who verifies this, because the Spirit is the truth. For there are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and these three are one. Amen. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs, Tēvs, Vārds un Svētais gars. Un šie trīs ir viens. Amen. So what is told here? Tātad, tas, kas šeit It ir can be a little bit pateikts, hard to understand. Huh? Do you agree? varbūt ir nedaudz grūti šo saprast, vai ne tā? Talk about water and blood Šeit ir, and the Spirit. Runāts par ūdeni, asinīm, par garu. So what does it really Ko mean? tas What is tad John nozīmē? sharing with Nu, us here? Ko tad Jānis mums šeit pasaka, ar ko viņš šeit dalās mums? Yeah, he says that Viņš saka, these are Ka- the like the proof šis ir kā The pierādījums. Pierādījums, that Jesus is the Son Jēzus of God. ir Dieva dēls. So what does it mean? Tātad, ko tas nozīmē? Through his baptism in water. Caur viņa kristību ūdenī. That is the water. Tātad šis ir tas ūdens. Amen. Amen. Because what happened when Jesus was baptized? Kas notika, kad Jēzus tika kristīts ūdenī? God spoke from heaven. Dievs runāja no debesīm. What did he say? Un ko viņš teica? This is my Šis son, ir mans dēls, the beloved. mans mīļotais dēls. Amen. So when Jesus Tātad- was Tad, baptized kad Jēzus tika kristīts, by John, not this Jāņa John, but John the kristīts. Baptist, Nevis šī Jāņa, bet Jāņa kristītāja kristīts. then the Tāda Holy Spirit came down Svētais gars nonāca like a dove kā balodis
He was not a dove, Viņš nebija but he gluži came in the form of a balodis, dove. bet Amen. šā baloža izskatā nonāca. So the Holy Spirit is not a dove, you know, Svētais gars saprota, viņš jau nav gluži but he can be balodis, compared with a bet viņu dove. var salīdzināt ar balodiem. And then Un tad it rested upon Jesus. Tad viņš nolaidās, nāca par Holy Jēzu. Spirit rested upon Jesus. Svētais gars nāca And God par spoke from Jēzu, heaven. un Dievs runāja no debesīm. This is my son. Šis ir mans dēls. Amen. Amen. And he is sent to us. Un viņš ir sūtīts pie mums, Hallelujah. priekš mums. And then by the blood he Un shed on ar the tām cross. asinīm, ko viņš izlēja krustā, That is another testimony. tā ir vēl viena That he liecība, was willing to ka share viņš his bija blood for gatavs us. izliet savas asinis mūsu dēļ. Because Par God mums. required a Jo blood Dievs Tēvs offering. pieprasīja šo te asins Yeah, upuri. you know that. Nu, saproti In šo. Old Tu noteikti Testament, to God zini. required the blood Vecajā offerings derībā of animals. Dievs pieprasīja asins they had to upurus do no it regularly. dzīvniekiem. Viņiem vajadzēja regulāri upurēt dzīvniekus. But when Jesus came, Bet, kad Jēzus nāca, these old things passed away. šīs vecās lietas pazuda. And Jesus Zuda. became an Un offering for Jēzus sin. Pats kļuva par Before upuri God par grēkiem. on our behalf. Viņš Hallelujah. salīdzināja sevi Dieva priekšā mūsu dēļ. Hallelujah. Isn't it wonderful? Vai šis nav And brīnišķīgi? also mind-blowing. Arī prātas pāri Jesus- saprāta robežām, to, ko He was willing Jēzus, to die for you. Jēzus bija gatavs mirt par He tevi. was willing to take Viņš bija all your sins Gatavs upon paņemt visus himself. tavus grēkus uz Amen. sevi. Amen. No one else could do that. Neviens cits to nespēja Only darīt Son un of paveikt. Tikai Dieva dēls, Because he was sent to jo do viņš that. tika sūtīts Hallelujah. priekš Thank you, mums. Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. And he was whipped on Un his viņš back. tika sists un So the pērts blood was tur mugurā, just un running. asinis vienkārši plūda no It viņa. was painful. Tas bija sāpīgi. And by his stripes you Un were viņa healed. brūcēs, tu tiki dziedināts. Amen. Amen. He took your sins. Viņš uzņēmās tavas grēkus. He took your Viņš sicknesses. uzņēmās tavas slimības. He took your Viņš weaknesses. paņēma tavas He vājības. took your Viņš iniquities paņēma tavus pārkāpumus. upon himself. Uz sevis uzņēmās to Amen. visu. Amen. Hallelujah. Halleluja. So the water baptism, Tātad ūdens kristība the work on the cross, un darbs blood that krustā. was shed. Jēzus, kas tika izlietas. and then the last Un proof tad pēdējais pierādījums, is that the Spirit of God ka Dieva gars testifies liecina, that this is true. ka šī ir patiesība. He will always Viņš lead you vienmēr to the vadīs cross. tevi pie krusta. Amen. Amen. This Holy Spirit Šis te svētais will gars always remind us vienmēr mums about atgādinās the complete work on par Calvary. pilnīgo darbu Golgātā. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So these three, Tātad šie trīs, hallelujah. That is the testimony. šī ir tā liecība, Together. kopā ņemta. And it says in Un ir John teikts here Jāņa šajā vēstulē, that the water ka baptism, ūdens kristība, the crucifixion, šī te and the blood krustā shed, sišana izlietās and the asinis Holy tātad, Spirit un svētais testifies. gars, kurš liecina, they are always in Viņi agreement. vienmēr ir vienotībā. You cannot come away from that. Tu nevari no tā Amen. atkāpties kaut kā. So John is going deep here. Jānis šeit dodas dziļāk, Sometimes we paskaidro need dziļāk. something deep Reizēm mums vajag kaut ko dziļāku so we arī, can really lai mēs understand varam saprast, what what kas happened there. vispār notiek. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So this is how God Tātad testifies šis ir tas, kā Dievs liecina, that this is ka my son, šis ir mans dēls, the beloved. mans mīļotais Didn't he dēls. say also on the Mount on Transfiguration? Viņš šo pašu teica arī When apskaidrošanas Jesus kalnā, was kad glorified Jēzus tika before the eyes apskaidrots, of pagodināts 3 of his disciples, trīs viņa mācekļu priekšā. he was covered by the glory of God, Viņš tika Dieva godības apēnos, and a voice came un again from balss heaven. atkal nāca no debesīm. And they say, this is Un my teica, son. šis ir mans mīļais dēls. Amen. Listen to him. Klausieties viņā. Jesus said, I'm the way. Jēzus teica, es esmu I'm the ceļš, truth. es esmu patiesība. Yeah, Jā, the way, un dzīvība. the truth, and Tātad, the jā, life.
Amen. ceļš, patiesība un dzīvība. That's also three things. Tā tad arī 3 lietas. Amen. That's all the world needs. Tas ir viss, kas pasaulē ir vajadzīgs. You need that. Tev šis ir vajadzīgs. And that is because you need to be Tāpēc, sure ka that you have eternal Tev life. ir jābūt drošam, ka tev pieder mūžīgā dzīvība. Hallelujah. Halleluja. Isn't it wonderful? Vai šis nav brīnišķīgi? Isn't the Bible good? Vai Bībele nav laba? Amen. Amen. We need to know our Bibles. Mums ir jāzina mūsu So we Bībeles, understand who lai we are mēs in Christ saprotam, Jesus. kas tad mēs esam Jēzu Kristu. So it's written that I read in verse 8, the spirit, the water and the blood, Astotajā and these three are pantā one. rakstīts. Un 3 ir, kas liecina virs zemes, gars, ūdens un asinis, un šie 3 ir kopā. Amen. Hallelujah. In verse 10 it's written, the person who Desmitajā. believes in the Son of God believes this testimony personally. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņām personīgi. You believe, Viņam you believe dota. what I preach now. Tātad tu tici tam, ko es tagad tev sludinu. One day you believe this, Kādu that you dienu needed Jesus as your tu Savior. noticēji, ka Jēzus tev ir You vajadzīgs saw yourself glābējs. as a sinner, Tu ieraudzīji sevi kā grēcinieku. and Jesus washed Un you clean Jēzus mazgāja tevi tīru by His precious blood. ar savām dārgajām Amen. asinīm. And you Amen. became a new Un tu creation. kļuvi par jaunu radījumu. You were newborn. Tu biji You became like tu a kļuvi child, jaunpiedzimis, kā a bērns child no of God. augšienes. Amen. Kā Dieva bērns. Hallelujah. Halleluja. By accepting, Pieņemot. Now my tongue a little bit Mēle druscīt jau accepting. pieņēma. Not Tātad, expecting, but accepting Nevis sagaida, bet Jesus. tātad par Jēzus pieņemšanu tiek runāts. Hallelujah. And we so much wish Mēs cik ļoti vēlamies. that even if you are watching Ja tu šo skaties, and you have not taken into your mind that you need Jesus, tu vēl neesi to līdz galam prātā pieņēmis, ka You- tev Jēzus you ir must be vajadzīgs. convinced Tev that you need jātop, Jesus. tev jātop pārliecināt, Amen. ka Jēzus tev ir So you can vajadzīgs. overcome the world. Tu vari uzveikt Because pasauli. the world today has Jo- nothing to give you. Šīs dienas pasaulē tev nav ko dot, But Jesus has bet everything you need. Jēzum ir viss, kas tev ir Hallelujah. vajadzīgs. Halleluja! He is all you need. Viņš ir viss, kas tev ir Then you vajadzīgs. are on your way to Tad heaven. tu esi savā ceļā uz Whether debesīm. you live or die, Vai tu dzīvo vai mirsti? you are on the way to Tu heaven. esi ceļā uz debesīm. Hallelujah. Halleluja! Hallelujah. Glory to God. Slava Dievam! Hallelujah. So you believe this testimony, Lai tie, kas tu tici, ja tu tici šai liecībai, and then you are safe. tad tu esi glābts. Then you can confess Tad Jesus. tu vari apliecināt Jēzum. But the person who does not believe God has made him a liar by not believing the testimony that he has given about his son in verse 10. Tad tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tajā liecībai, ko Dievs ir, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Mhm. Ja tu netici viņam, tu dari viņu par meli. Yeah. Just explain this. Yeah, very good. I trust you. Word. Jā, viņš uzticās man. He is very good translator. Viņš ir ļoti labs tulks. Amen. We are proud of you all. Thank you. Jā, Hallelujah. jā, halleluja. And now we come to a Tā. key verse. Tagad mēs nākam pie atslēgas panta. Mēs nonākam pie tā. A key verse. Tātad atslēgas pants 11. tagad. Listen. 11. I just Paklausies. have to come a little bit closer Man to the jāpienāk camera here, so šodien nedaudz tuvāk varbūt. We are here maybe. Kurā kamerā mēs esam šodien? Hallelujah. There you are. Šeit tu esi, jā. Listen carefully, those who are Klausies watching now. uzmanīgi tie, kas klausāties šo skatāties. This is the testimony. Šī ir tā liecība, God has given us eternal life. ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību. And this life is found in His Son. Un Amen. šī dzīvība ir viņa dēlā. It's found in His Son. Tā ir atrodama viņa dēlā. Hallelujah. Halleluja! Eternal life. Mūžīgā dzīvība. Jesus Jēzus is the guarantee ir tā garantija, that you have eternal ka life. tev ir mūžīgā dzīvība. And now you know. Tagad tu to zini, It is true. ka tā ir It's for patiesība. sure. Tas ir pilnīgi skaidrs, Because God has testified jo Dievs ir liecinājis through the caur baptism of kristību, Jesus, the water, Jēzu, in the ūdens water, kristībā tātad
the blood shed on the cross, asinis, kas tika izlietas and krustā, by His Holy Spirit. un caur viņa svēto garu, kas ir Hallelujah. dots. Halleluja. God has given you eternal Dievs tev life. ir devis mūžīgo dzīvību. Hallelujah. Halleluja. The person who has the Son, in verse 12, has this life. Persona, kam ir dēls, tam ir šī dzīvība. For those of you who have Jesus in your Tiem no life, jums, kuriem Jēzus ir jūsu dzīvē, you have that eternal life. tev ir šī mūžīgā dzīvība, ja And you Jēzus know tavā it. dzīvē, un tu to You zini. never need to doubt it. Tev par to nav jāšaubās. Some Christians, Kādi kristieši, they want, viņi vēlas. can you pray for me? I don't know if I'm saved. Vai vari palūgt par mani, es vispār nezinu, vai esmu glābts. They are doubting. Viņi kaut kā But it šaubās, should not be like bet that. tam tā nevajadzētu būt. You can be sure. Tu vari būt drošs un If you pārliecināts, have accepted Jesus ka as a esi Savior pieņēmis Jēzu kā savu and you follow glābēju His un commandments, seko viņa baušļiem, you pavēlēm, qualify. tad tu esi kvalificēts. Amen. But Amen. if you live in sin, Bet ja tu dzīvo grēkā, then you don't qualify. tad tu netiec kvalificēts. Because verse 12 says, Jo 12. pants saka, the person who does not have the Son of God does not have this life. kam Dieva dēla nav, tam nav šīs mūžīgās dzīvības. That's why we have to choose. Tāpēc mums arī ir jāizvēlas. Amen. Amen. Every person Katrai personai on this earth has a šeit free virs will. zemes ir brīvā griba. You have a free will. Tev ir brīvā izvēle. So what do you want with your Tātad, life? ko tu vēlies ar savu dzīvi? Do you want eternal life? Vai vēlies mūžīgo dzīvību? Or do you not want eternal Vai life with Christ? nevēlies mūžīgo dzīvību Kristu That Jēzu? is what you have to choose. Šis ir tas, kas tev Amen. ir jāizvēlas. I remember when Elijah Es was atceros, challenging kad these false prophets on the Elija Mount Carmel. Karmela kalnā izaicināja šos viltus praviešus. He said to the Viņš teica Israelites, Izraēliešiem, choose today izvēlieties whom šodien, you want to follow. kam jūs gribat Amen. sekot. Choose today Izvēlies šodien, whom do you want to follow. kam tu gribi sekot. And that's with us also. Un tas ir ar mums. Tieši tas pats attiecas uz mums arī. One day I was challenged. Kādu dienu es tiku I izaicināts? was not a believer. Es nebiju ticīgais. I didn't plan to become a Es believer. neplānoju kļūt par But I ticīgo, was in a meeting. bet es biju sapulcē. I didn't plan to go there. Es nebiju tur bijis, plānojis But, būt. one friend of mine said, Kāds can you not draugs come? You nāca. and your wife. Vai tu Can you not come? nevarētu atnākt ar sievu kopā? Atnāciet uz And my, dievkalpojumu. my wife had some issues with sickness. Man sievai bija kāda And I thought, maybe slimība. there is true that there is some healing among these Ja Christians. ir starp šiem kristiešiem, ja tā ir So patiesība, I ka ir went because I dziedināšana. wanted her maybe could be healed. Protams, es sāku domāt, varbūt viņa varētu Amen. būt dziedināta. But it ended up with something Bet tas beidzās that we both were saved. ar to, ka mēs abi tikām Because we glābti. come under the preaching of the gospel. Jo mēs nonācam zem evaņģēlija vēsts And then sludināšanas. something Un hits you. kaut kas Something hit tevi us. skāra, kaut And- kas mūs skāra. And we said, yes, Un mēs teicām, jā, okay, I want to receive es Jesus. gribu pieņemt Jēzu Amen. kā glābēju. And then the pastor prayed Un with tad us. mācītājs palūdza kopā ar mums. And we went out Mēs izgājām as a newborn Christian. laukā jau kā And jaunpiedzimuši that's 29 kristieši. years ago Tas now. ir jau pirms 29 gadiem. Hallelujah. Halleluja! So we are on our way to heaven. Mēs esam mūsu ceļā uz debesīm. Are you on your way to Vai heaven? tu esi savā ceļā uz That's the debesīm? question. Šis ir tas That jautājums. is the challenge for you Šis ir tas today. izaicinājums priekš tevis That's why I'm šodien. preaching this message for you Tāpēc today. mēs sludinām šo vēsti priekš tevis I tev. preach to those who are Es saved, sludinu tiem no jums, kas esat glābti, but I also preach bet to es those who sludinu are arī not no saved. tiem, kas neesat glābti. Because you who listen, Jo who tu, are kas saved, klausies, kas esi glābts, you know, tu zini, or you should know, tev by vajadzētu hearing zināt, this message, sludinot, ka that you tev tiek are on the way sludināta to šī heaven. vēsts, tu saproti, ka tu esi ceļā Amen. uz debesīm. Amen. you should never doubt Tev about nekad that. nevajadzētu par šo šaubīties, Because you can yourself read chapter 5 jo tu pats vari izlasīt 5. and study nodaļu it un mācīties and to. see, wow, Un teikt, wow, pārliecināties. I'm on my way Jā, to es heaven. esmu savā ceļā uz Hallelujah. debesīm. it's getting lighter every day. Kļūst Hallelujah. gaišāks dienu no dienas. Oh, it's getting lighter. O, I feel so kļūst depressed. gaišāks dienu no dienas. Let it flee now. Ej, laidies lapās. Rejoice always in the Lord. Nu, tas Amen. ir priecājies tā Are kungā you vienmēr. depressed? Vai tu esi svētīts, vai tu jūties Then you svētīts? must change your mind. Ja nē, tad tev jāmaina It's sava a domāšana. mindset.
domāšanas veids. I can sit in my home all Es varu day sēdēt mājās and visu have a cauru pity dienu. party and everything is so Varu bad. žēloties par visu, ka viss ir tik slikti. But then I strengthen Bet tad myself es stiprinu in the sevi Word of God. Dieva vārdā. I start to proclaim Es the Word sāku of God. pasludināt Dieva I vārdu. can listen to some worship. Es varu sākt I can klausīties listen to a slavēšanu. sermon. Es varu sākt paklausīties There are kādu thousands of svētru. sermons there on Ir YouTube. tūkstošiem svētrunas You can fill YouTube. yourself with Tu vari something that builds you up. sevi, kas tevi ceļ un veido un And then piepildā. suddenly you feel, wow, I Pēkšņi am tu on jūties, my wow, way to es esmu heaven. savā ceļā uz Amen. debesīm. It's getting lighter every day. Kļūst gaišāks katru dienu. Okay. Jā. It's not so easy to get Latvians to be free, you know. Nav tik viegli piespiest latviešus būt brīviem. But you are moving forward. Bet tu ej uz priekšu, jau ir izaugsme. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. We are free indeed. Mēs esam patiesi brīvi. Yeah, but if you are happy, Jā. Bet ja tu esi it's priecīgs, very hard to stand like this and preach for 35 grūti minutes. 35 minūtes tā uz vietas nostāvēt šādi But tā. I love Jesus so Bet much es mīlu Jēzu that tik I ļoti. somehow I need to ka show Kaut it kādā to someone. veidā man tas ir jāparāda. And I'm not afraid of a small Es camera. nebaidos no mazām kamerām. It is smaller than a cat. Mazāka kā, Cat. kā kaķis. Jā. Kaķis. Smaller. It's very small. Mazāka par kaķi šī kamera. It doesn't attack you either. Viņa tev arī pat It doesn't neuzbruk, talk to nelec you. virsū un You just nekož. stand there. Stāv tikai tavā priekšā. Amen. But behind Man, that bet otrpus are kameras thousands of people. ir tūkstošiem Halleluja! cilvēku. Halleluja! And they must be lifted up also. Viņiem arī jātop paceltiem Not to be- garām. We can Nevis tā tikai. listen to the word of God. Klausieties Dieva vārdā. Well, that's not me. Nu, tas neesmu es tā But nedaru. maybe that's you. Bet varbūt tas esi But tu. maybe you can. Bet varbūt tu You know. vari. Nu, Hallelujah. mainīties. Halleluja. Ai, where did that come from? Nu, kurienes viss šis iznāca? Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzu. Okay. Nu labi. If you don't have Jesus in Ja your tev life, nav Jēzus tavā dzīvē, you have no access to God the Father. tev nav pieejas pie Dieva. And this you must not forget. Šo tu nedrīkst There's aizmirst. only one way to Ir heaven. tikai viens ceļš uz debesīm. It's through the Son of Tas ir Jesus, caur God, Dieva dēlu. and believing in Him, Ticot viņam, and then un tāda you have access. tev ir pieeja. And you will one day go Un up there. kādu dienu tu dosies tur augšā. If, Un būsi if tur. you don't go up there, Ja tu nedodies tur you augšā, can try to figure out yourself, where will I be? tu varēsi tad mēģināt noskaidrot, kur tu And atradīsies. that's another sermon. Bet tas jau ir, tā jau ir cita svētruna. Verse 13. 13. I pāns. have written this thing to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība. Tie no jums, kas ticat Dieva dēla vārdam. Amen. Amen. So that was another key scripture. Šis ir vēl viens atslēgas pants. I have written this to you, Es esmu šo to rakstījis. you who believe, Tev, kas tu tici, that you are on your way to ka heaven. tu esi, kuri jau esat savā Amen. ceļā uz debesīm. And he had to explain it in a deep way. Un šis ir jāpaskaidro tādā dziļākā veidā. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. Thank you, Lord Jesus. Paldies Tev, kungs, Jēzu. And it's also written, if we have this confidence, Ir arī rakstīts, ja tev ir šī if you pārliecība, are confident, ja tu esi if you pārliecināts, know for sure ja tu skaidri zini, that you have access, ka tev ir pieeja, and you are a son or a child of God, ka tu esi dēls vai Dieva bērns, then you tāda. can have boldness. Tev var būt drosme. Amen. Tu vari būt drošs. Wasn't it written here? Vai Maybe? šis tā arī nebija rakstīts? Hallelujah. Halleluja. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. We can have boldness. Mums var būt drošība, We don't need drosme. to be viena konkrēta afraid. tulkojuma. Tas nozīmē, ka mums nav jābīstās. Hallelujah. It's not in this translation I have here, but Tā, tas nav it's šajā in another tulkojumā. translation. Bet ir kāds cits bībeles tulkojums, That we kurš have šādi boldness. saka,
ka mums to ir come dota before our Father drosme, God. lai Through tuvotos the name Dievam, of Jesus. Tēvam, Amen. caur Jēzu That's Kristu. wonderful. Tas ir You brīnišķīgi. don't need to be afraid Tev of nav God. jābīstās no Dieva. Some people, they fear God. Daži You know. cilvēki no Dieva tā Yes, the Bible baidās. says fear God. Jā, Bībele saka par It doesn't mean you dievbijību, shall be afraid of Him. bet tas nenozīmē, ka tev But ir some people, jābaidās. they have Bet this kāda cilvēki, viņi wrong perception of ir who God is. nepareizs pieņēmums par to, That He's a strict kas Father up there. Dievs and- ir, ka viņš ir want to tāds sit and strikts control you. tēvs, viņš tikai sēž un grib tevi kontrolēt. That's wrong. Bet tas ir nepareizi. Amen. Amen. So we have boldness to come before Tātad Him. mums ir drosme, lai nāktu Dieva tēva troņa priekšā. Halleluja. Because now we know with Jo confidence that tagad we mēs are ar His pārliecību child. zinām, ka esam viņa bērni. Those who have the Son Tie, kuriem ir Dieva has dēls, God the Father. tiem ir arī Dievs tēvs. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. And it's also written in Hebrew chapter 4 verse 16. Vēstulē ebrejiem 4.16 ir rakstīts. It's written there that Šeit ir we rakstīts, come, no, you can read here. We Yeah, come yeah. boldly before the throne of grace. ka varam drosmīgi tuvoties Dieva tronim. You can come boldly before the throne Tu of grace. drosmīgi vari nākt pie Dieva It's a troņa. throne of grace. Tas ir žēlastības tronis. Grace, grace. Žēlastība. Žēlastība. Halleluja. God is gracious. Dievs ir He žēlsirdīgs. loves you. Viņš mīl tevi. But He wants you to love the Bet Son. viņš grib, lai tu mīli viņa Because it dēlu. was He who did the Jo work. tas ir viņš, kurš It was paveica to He darbu. who died for us. Tas ir viņš, kurš nomira mūsu dēļ. Hallelujah. Halleluja. If we ask anything that is in agreement with His will, He will hear us. Ja lūdzam kaut ko, kas ir saskaņā ar viņa gribu, viņš mums to dos. If we ask something that Ja is mēs according to lūdzam. God's will, Kaut ko, kas saskan ar Dieva gribu, but God's will for you bet Dieva griba priekš tevi is good. ir laba. Amen. Amen. He has plans for us Viņam ir plāni priekš to mums, prosper. lai ir labklājība, To live good labvēlība, lives. laba dzīve. Amen. So God's will is Tātad Dieva griba ir, that we shall live good lai lives. mēs dzīvojam labu dzīvi. Can you say amen to Vai that? vari pateikt amen par They šo? don't want to punish you. Viņš negrib tevi The sodīt. punishment came upon Jesus. Sots jau It's done nāc with. par Jēzu, Amen. viņš to ir paveicis, un viss. So if you think God wants to Ja punish you, tev šķiet, ka Dievs tevi grib you sodīt, must renew tev ir jāatjauno your mind tavs prāts, to come in domāšana, accordance with the word of un God. jānāk saskaņā ar Amen. Dieva vārdu. Amen. He is a loving Father. Jo viņš ir mīlošs tēvs. He will hear us, yes. We know that He hears us whatever we ask. So we know we have obtained the petition or request we ask of Him. Sorry, can you... It is Sure. written here, mhm. there. Ja mēs lūdzam jebko, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, ar viņa gribu, viņš mūs sadzirdēs. Viņš mūs dzird, un vienalga, lai ko arī mēs viņam vaicātu un lūgtu, viņš zina, ka mēs to sasniegsim, ka mūsu lūgšanas, tās mūsu vajadzības tiks viņa atbildētas. Mēs varam būt par to droši. Hallelujah. That's Halleluja. wonderful. Šis ir brīnišķīgi. Whatever you ask, Lai ko tu viņam lūgsi, if it's according to God's will, ja tas ir saskaņā ar Dieva gribu, whatever, lai kas tas arī būtu, it's after God's will for ja tas you. ir pēc Dieva gribas tavai dzīvei, What did we read? ko mēs šeit lasam, We know mēs zinām to, we have obtained ka tad mēs to esam our sasnieguši. petition, Mūsu our requests, lūgšanas, mūsu vēlmes, vēlēšanās, what we ask of Him. to, ko mēs viņam bijām lūguši un Maybe prasījuši. that's hard for you to believe, Varbūt ir grūti šim noticēt, but you can. bet have tu it. vari šim noticēt. Amen. Amen. It belongs to you. Tas pieder tev. So Tāpēc, if God ja or Dievs, God has a plan for your ja life, Dievam ir plāns priekš tavas and they are dzīves, good plans, un tas ir labs plāns, He labi has plāni, something He wants you to do, viņš ir kaut kas, ko viņš vēlas, lai tu dari something kaut ko, you shall obtain, kaut ko, ko tu vari sasniegt, and if you saņemt. lack something, Ja tev kaut kā If you trūkst need dzīvē, something, ja tev kaut ko vajag, you can ask God tu the vari Father, Dievam tēvam lūgt, but you have called me to do this,
Tu esi mani aicinājis But darīt to now I un need to. this and this and Tagad this. man I vajag need to, your help, un to God. Dievs, man ir vajadzīga tava palīdzība. Then this scripture said, Tad šī it raksturvieta will be saka, given to you. tev tas tiks arī dots. Amen. Amen. Wow. Jā, I like the word of God. man patīk Dieva vārds. So many good Tur ir promises. tik daudz labi apsolījumi. Hallelujah. So I will end this preaching with Es two more scriptures. noslēgšu svētrunu ar divām rakstuvietām. In John 15, also the Jāņa. Gospel of John, Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, confirming what I said here. apstiprinot to, kas tiek It's not only one teikts, single scripture ka nav from tikai viena 1 John vienīga this. rakstuvieta no pirmā Jāņa, no But pirmās if Jāņa you vēstules. read what Bet John was writing in his Gospel, chapter ja 15, tu lasi to, ko Jānis ir rakstījis savā evaņģēlijā 15. nodaļā, it's almost like your hair can rise. It's a little bit difficult here, but nu, ir grūti Rise on your nedaudz head. šeit. Bet tiem, kuriem ir, maybe your head. nu, varbūt jā, uz manas galvas nedaudz vairāk. Un, ka mati stāv slienās, jā? It will Pro šīs provoke those raksturvietas. of you who are religious. Tie, If you kas- are religious, Tie, kas ir reliģiozi, if you tas don't believe provocē. what is written, Ja tu netici tam, kas ir rakstīts šeit, tas var then you izprovocēt have a kādus. tendency to become religious. If you don't Ja believe ir what's tāda written. tendence neticēt tam, kas ir rakstīts, tad ir tā reliģiozitāte, un tas var tevi And izprovocēt. that's a silly way. Un tas ir tas muļķīgais But what veids. is written in Bet verse kas 7? 7. pantā ir rakstīts? If you remain in me, Ja tu paliec manī, if you remain in ja tu Jesus, paliec Jēzū, are you remaining in vai tu Jesus? paliec Jēzū, Yes, pastāvi viņā. it's you. Jā, tas esi tu. Amen. Amen. So we don't see you remain in Jesus. Jā, tad tu paliec Jēzū. And my words remain in you. Un mani vārdi paliek tevī. Then you must Jūsos. know his words then. Tātad tev jāzina viņa vārdus. But if you don't know the words Bet of ja tu God, nezini Dieva vārdu, you must start to know it tev ir then. jāsāk to zināt. So you know what is Lai correct. tu zini, kas ir Amen. pareizi. Amen. Because there's so many strange things said over a pulpit. Jo no kancelēm tiek teiktas daudzas dīvainas lietas. It must be of the word of God. Tam ir jābūt saskaņā ar Dieva vārdu. Not some new theology. Nevis ar jaunām I found out that teoloģijām. this is not valid Es anymore or something noskaidroju, like that. ka šis vairs nav spēkā vai tam līdzīgi. The word of God is eternal. Bet Dieva vārds ir mūžīgs. It is the truth. Tas ir patiesība. Amen. Amen. The word of God is the truth. Dieva vārds ir patiesība. My word Manus vārdus, don't necessarily need to be the truth. maniem vārdiem nav obligāti jābūt patiesībai. If I start with something that is contradiction to the Ja word of God, es sāku sludināt kaut ko, kas nostājas pretī, ir pretrunā Dieva vārdam, amen. tad nav jātic. We must always preach Ir vienmēr out of the word of God, jāsludina no Dieva vārda. and then we must know it, Un tad mums tātad ir tas and we must jāzina. have the Holy Spirit to help us, Un jābūt svētajam garam, we kurš mums understand it. palīdz, lai mēs saprotam. because the word of God Jo is inspired by the Dieva Holy Spirit. vārds ir svētā gara Amen. iedvesmā Hallelujah. rakstīts. Amen. So Tātad we remain in mēs Jesus. paliekam His Jēzu. word remains in Viņa us. vārdi paliek mūsos. What can we do then? Tad ko mēs varam darīt tādā gadījumā? If we are united Ja esam vienotībā and your message lives in your un tava heart, vēsts dzīvo tajā tavā sirdī, then comes the promise. tad šeit nāk apsolījums. Ask whatever you wish. Lūdzu, lai ko tu vien gribi lūgt. Prasi. Is it in your Bible too? That. Verse 7. Jā, Can you ask whatever you want. Yeah, whatever I want. Whatever. Jā, ko gribat? Yeah. Jā, what I you can want. you can ask whatever you want, Tu vari Dievam prasīt, ko vien tu gribi. but you must have connection with Bet Jesus. tev ir And you jābūt must follow savienībai ar his Jēzu. commandments and his word. Jāsako viņa baušļiem, tātad pavēlēm un viņa vārdiem. Then you can ask whatever you Tad wish. tu vari lūgt, ko vien tu gribi. Oi, Tom, Ai, Tom, it must be wrong this. tam jābūt kaut kam nepareizi šeit. No, it is not. Nē. Is it in this Bible? It's in my Tas ir Bible. It's šajā, in your tas ir Bible. manā, ja tas Yeah? ir tavā bībelē. Jūs, Amen. If you Amen. believe that scripture, ja tu tici šai rakstu vietai, wow,
Then you're like, yeah, but I thought I should be poor. Ja, bet man likās, have ka vajag būt difficulties and, nabadzīgam, jāiet cauri grūtībām vien. God wants to hold me down, so I be Dievs humble. grib mani tā pazemināt, lai vienmēr esmu pazemīgs tādā veidā. Hope I make it. Es ceru, ka tikšu līdz beigām, līdz galam kaut If you're kā. hearing this kind of Ja tu teaching, dzirdi šāda veida svētrunas, then come out of it. tad jāiznāk laukā no It's tā not visa. like that. Tas viss tā nav. My Bible says Mana opposite. Bībele Hallelujah. saka ko pretēju. Hallelujah. Halleluja. I plan to stop a little bit earlier, but I'm not finished yet. I have to get this out to you. cerēju apstāties jau nedaudz iepriekš, bet man jādalās ar šo. Man Amen. ir jāiznes to laukā. I want to build you up. Es gribu tevi pacelt, So we can come tā up on higher ground. lai tu varētu iet uz augstākā From one level of glory to the līmenī. next level No of glory. viena godības Hallelujah. līmeņa nākamajā godības līmenī. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. That's the truth. Vai šī ir patiesība? Sometimes you need confirmation from your wives. Dažreiz tev ir vajadzīgs apstiprinājums no savas sievas. If they see start like this, then maybe you must. Ja viņa tā izdara, ja, tad tev jāsāk jau domāt. But when your wife smiles, Bet ja then tava all is sieva fine. pasmaida, tad vienmēr viss ir kārtībā. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. It's a good to have a good wife. Jā, ir labi, ja ir laba It's a sieva. blessing. Tas ir Hallelujah. viņa ir kā svētība. Ask whatever you want, Lūdz, ko vien tu gribi, and it shall be given un to you. tev tas tiks dots. So what do you need? Tad ko tev vajag? What do you need? Ko tev vajag? Kas ir tava vajadzība? I don't know. Es nezinu. Maybe you will not get this new Jaguar. Varbūt tu nesaņemsi jaunu Well, you Jaguāru, never know bet nekad nevar zināt, what Jesus can do ko for you. Jēzus var darīt. Amen. 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 Hallelujah. Halleluja. There's so many things Ir daudzas lietas, we have got from Jesus ko esam saņēmuši no that we Jēzus, didn't expect. ko nemaz negaidījām. Hallelujah. Halleluja. And he will always provide. Un viņš vienmēr nodrošinās mums. In English we say provision for your vision. No angļu valodas mēs tā sakām nodrošinājums tavai vīzijai. Nu, citādāk nedaudz skan mums. Provision. Nodrošinājums. Pro is before. Tas ir pro vārds nozīmē pirms kaut kā. Pa Before priekšu the kaut vision. kam. Provision. Pirms vīzijas. For the vision. Nāk nodrošinājums I pašai like vīzijai. that English Man patīk expression. šis angļu He izteiciens. will always provide. Viņš vienmēr nodrošinās. If you are called and Ja tu esi sent. aicināts un sūtīts, viņš Amen. nodrošinās tevi. Amen. Amen. He's more precious than diamonds. Viņš ir daudz dārgāks kā briljanti, Halleluja. dārgakmeņi. And another favorite, Mark 11. Marka 11. nodaļa, slavena rakstu vietā. Marka. Amen. Jā, amen. Hallelujah. 11. Jā, 11. nodaļā. And verse 23 and 24. 23. un 24. pants. That is also the word of Jesus. Arī Jēzus vārdi. Oh, I love the words of Es Jesus. mīlu Jēzus Halleluja. vārdus. I assure you and most solemnly say to you, whoever says to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to take place, it will be done for you. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs cēlies un meties jūrā, un savā sirdī nešaubīsies, bet ticēs, ka tas viņam notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. You can talk to your Tu problem. vari runāt uz savu problēmu. Oh, mountain. Tātad kā kalns. Sometimes you only Dažreiz. see mountain, Tu tikai redzi to kalnu. and you don't know how to Tu come over nezini, it or remove kā it. to novākt to Like a kalnu big vai tikt problem. pāri. Tāda kā liela problēma Like tas you var say, būt. "Oh, now it's hopeless. Un tu saki, tagad Now ir I'm bezcerīgi. Tagad esmu Now I'm iestrēdzis. in the valley. Tagad esmu ielējā. How can I be on the mountain? Kā es varu tikt kalnā? You don't need to climb the mountain. Tev nav jākāpj You just kalnā. speak to it. Tu vienkārši runā uz Amen. to. You can speak Tu to your vari problem. runāt uz tavu problēmu. And you don't doubt in your heart. Un nešaubies savā sirdī. Here comes again. Atkal šis You nāk. must believe Tev ir that is jātic, possible. ka tas ir iespējams.
that what you say is going ka to tam, take place, ko tu teiksi, tas piepildīsies un it will be notiks. done for you. Un tev tas tā arī notiks. Hallelujah. Alleluja! You shall not go around Tu all your life neiesi. and carry problems. Tev nav jāsteigā savā dzīvē apkārt jānesot smagas No. problēmas. You say, Nē, tu saki, remove from me. vācies prom no manis. Go away from Ej me. prom no manis. I speak to Es this, runāju uz tevi. and it will be done. Un tev tas tā arī notiks. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja! What did Jesus say? Ko Jēzus teica? What you say. Tas, ko tu teiksi. There must be words. Ir jābūt vārdiem. Some Christians cannot talk, Kādi even talk to kristieši Jesus. pat nespēja runāt ar Jēzu. Oh, I cannot open my mouth. Es nevaru atvērt savu muti. Maybe someone hears Kaut me. kāds I mani know, dzirdēs, I must pat be humble. jābūt pazemīgam. Stop this. Pārstāj šo. Say it with your mouth. Saki ar savu muti. Speak to your mouth. Runā uz savu kalnu. Amen. Amen. I know Es zinu to, ka Martin, who is here with us, Mārtiņš, kas ir šeit kopā ar mums, he has been reading a book called Kenneth Hagin. viņš ir izlasījis I Kenneth have to Hagina quote this now, Martin. grāmatu. So it is a very good example. Tas ir tāds labs piemērs, He had a vision, kuram viņam bija vīzija. and Jesus was talking to Un Kenneth Hagin in a Jēzus vision. runāja vīzijā ar Kennetu Haginu. And that was fine. He could hear the words of Jesus. Un viņš varēja dzirdēt beidzot Jēzus And vārdus. then suddenly some kind of Tad pēkšņi demonic creature looking Kāds- like a monkey demoniska būtne pērtiķa izskatā atnāca like came in between him and un Jesus nostājās starp viņu un Jēzu. and started to make all Un sāka how monkeys can be. darīt tādas grimasas lietas, kā And he pērtiķis started dara to say reizēm. loud, yakiti yak, yakiti yak, Un yakiti viņš yak, sāka yakiti yak. teikt tādus vārdus, jak, tādus, kaut kas tāds. Yeah. That is a monkey language. Yakiti yak. Tā ir pērtiķu valoda. Okay. Nu labi, nu, And then suddenly, Un tad okay, he pēkšņi- stopped and Jesus started to speak viņš again. apstājās. Un Jēzus Yakiti yak, atkal sāka. yakiti yak, yakiti Un yak. atkal yakiti šie yak. vārdi, pērtiķis sāk traucēt. And it happened demons. 3-4 times. 3-4 reizes pēc kārtas. And then Kenneth Hagin Tad said to Kenneth Jesus in that Hagins vision, saka, Jēzu, nu šī mana vīzija tiek traucēta. Jesus, why don't you do anything? Jēzu, kāpēc tu neko nedari tagad? What was the answer? Kāda bija atbildē? That is your task. Tas ir tavs uzdevums. You speak to that demon Tu runā uz to dēmonu. and command him to leave. Pavēli viņam atstāties. Oh, that was a big Tā bija revelation kā for Kenneth liela Hagin. atklāsme Kennetam Haganam. He thought that Viņš Jesus should domāja, remove ka everything from you. Jēzum jāizvāc projām viss sliktais But tagad. he said that you have the Viņš teica, authority ka tev ir šī autoritāte to rebuke that demon. aizvakt prom to dēmonu. Amen? Amen. So it Tāpēc- means here you have the authority Tas nozīmē, ka tev ir dota autoritāte to command things pavēlēt leave lietām, you atstāt tevi in Jesus' name, Jēzus vārdā. and he will answer you. Un Amen? viņš tev Do you atbildēs. see it now? Vai tu redzi to tagad? Because we pray very often like Mēs this. ļoti bieži lūdzam apmēram šādi. Jesus, please do this. Jēzu lūdzu, Do dari, that. dari to, dari šo. But Jesus answer you, I have done that. Jēzus tev atbild, es I jau did to it on esmu the izdarījis. cross. Es krustā to visu jau izdarīju. Amen. Then you use your Amen. mouth now. Tad tu tagad izmanto savu muti. You must talk. Tev ir jārunā. Talk. Runā, You must say. runā, saki But to. I like quiet prayers. Man patīk klusās Jesus said, lūkšanas. say. Jēzus saka, Speak. saki, runā to. Speak to your Runā mouth. uz savu kalnu. Amen. Amen. Can you try to start to implement that Vai in your life? tu vari šo ienest savā dzīvē, lūkšanas dzīvē? Hallelujah. It will be Halleluja. done for you. Un tev tas tā arī notiks. And then verse 24, and I will end with this. 24. un es ar šo noslēgšu. For this reason, I'm telling you, Šī iemesla dēļ es jums šo saku. whatever you ask for in prayer, believe that you have received them and you will be given. It will be given to you. Ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.
So here he talks about prayer. Šeit viņš suddenly. runā par lūkšanām. He didn't talk about prayer in Viņš- verse 23. Viņš nerunāja par lūkšanu But here 23. he says, pantā, whatever you bet šeit ask viņš for saka, in your prayer. ja tu lūksi kaut ko savā lūkšanā, Amen. amen, I tell you, es jums saku, whatever you lai ask ko for in vien jūs prayer, lūksit savā lūkšanā, whatever. lai ko arī, But whatever, what lai is that? ko tas nozīmē, That is whatever. to arī tas nozīmē, Amen. jebko, ko vien tu But lūksi. Jesus cannot lie. Jēzus nevar melot He said tev. it himself. Viņš pats tā teica tev. Whatever. Lai ko tu lūksi, Ask for whatever. lūdz jebkādu lietu. Hallelujah. Halleluja. And just believe that you have Tikai received tici, ka tu to saņemsi. and they will be given to Un you. tev tas tiks dots. So I have to say these things out Man šīs lietas maybe bija preached it jāizsaka. before. Esmu sludinājis daudzreiz jau because it can iepriekš. set you free Jo šis tevi var darīt brīvu. and it can make you understand better Un tas var likt tev labāk saprast, how God want to kā take care Dievs, of you cik ļoti viņš vēlas par tevi and give you parūpēties. things Dot tev lietas, so you can have a Lai better life, tev var būt labāka so you can be dzīve, more effective lai tu for vari him, būt efektīvāks. etc., etc. Un tā tālāk un tā tālāk. Amen. Amen. If you just follow the Ja tu commands tikai seko pavēlēm, and read the word lasi vārdu and believe, un tici, then it will be done for tad you. tev tas tā arī notiks. And I think many Christians domāju- never hear this preaching anywhere. Ka daudzi kristieši nemaz arī nedzird šo vietās. But it's time now. Bet tagad ir laiks, If we shall have a breakthrough ja, lai mums būtu as a izlaušanās, church, kā draudzēji, as believers, kā ticīgajiem, we must start to act mums upon the word of jāsāk God. Amen. rīkoties pēc Dieva vārda. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. halleluja. That is the transformation, Šī ir tā transformācija, tā pārveidošanās. the renewing of your Tā mind. tava Do prāta you remember Paul said that? We must renew our Pāvils mind. teica, ka tev ir jāatjauno tavs prāts. And then it goes Un tad into the spirit. tas nāk tavā garā. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. So don't be shy. Tāpēc nesi tāds kautrīgs. Because we are humble before Protams, God. mēs Dieva priekšā esam pazemīgi, But we have some rights bet mums ir tiesības, that was given arī, to us kas mums ir dotas, because we became a child of jo God. mēs kļuvām par Dieva bērniem. Amen. Amen. We are God's Mēs children. esam Dieva bērniem. And it says that we Ir are teikts, co-heirs with Christ. ka esam Kristus līdz mantinieki. And that is also Un interesting arī šis ir interesanti, because jo Jesus, he has inherited all. Jēzus ir iemantojis things visas lietas tagad. He has Viņam ir visas when he lietas. went to heaven Kad viņš devās uz and debesīm, was seated next to viņš God. Father. nosēdās pie Dieva tēva labās And God rokas. said, I give Un Dievs all teica, things over to you. Es visas Amen. lietas tagad esmu nodevis tev. And because what you did for Tādēļ, ko tu me, paveici un what you izdarīji, did for all people, ko tu izdarīji visiem you cilvēkiem, shall rule and reign. tu tagad valdīsi, over būsi all valdītājs things. par visām It belongs to you lietām. now. Tas tagad Amen. viss pieder It's in tev. your Bible also, isn't it? Arī šis ir rakstīts tavā bībelē, vai ne tā? Amen. Amen. And Paul says we are Pāvils co-heirs. saka, ka mēs esam šie te With līdz Christ. mantinieki kopā ar Kristu. An heir Un mantinieks, will have inheritance. kuram ir šis te līdz Hallelujah. mantojums. And it's a big Un inheritance. tas ir liels And mantojums. it belongs to you. Un tas pieder tev. And there is no Un limitations nav kādu limitu šajā te in the kingdom of God. Dieva valstībā. There is Limitu no nav. lack. Tur nav trūkuma. There is more than enough. Tur ir vairāk kā pietiekami. Amen. In Amen. the world there can be lack, Pasaulē var būt trūkums, but in the kingdom bet valstībā there is no lack. tur nav trūkumu. And isn't it Nepilnība. time that we Vai Christians nav laiks, ka mēs kā kristieši start to follow? sāktu What's written here. sekot tam, kas šeit ir rakstīts, Amen. So you Amen. can have a breakthrough lai in your tev personal varētu būt life tātad and also izlaušanās personīgajā dzīvē in the church. un arī Amen. draudzē kopsumā. Hallelujah. Halleluja! Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs! Thank you, Lord. Thank you for Paldies your Tev, word. kungs, par Tavu vārdu! Thank you for the Paldies Tev, truth. kungs, par patiesību! Thank you, God. Paldies Tev, Dievs!
that you sent your ka son. tu sūtīji savu dēlu Thank you for the Paldies water, par the blood, ūdeni, par and the asinīm, spirit par garu, who are standing in agreement kas stāv un pastāv And testify vienotībā un liecina, that Jesus is ka the Son of Jēzus God, ir Dieva that He is dēls, the Savior, ka viņš ir and glābējs, He is the only un viņš ir Savior, vienīgais and glābējs. He is the only way Viņš to ir heaven. vienīgais ceļš uz debesīm. Thank you, Jesus, Paldies for your Tev, Jēzu, complete work on Par Tavu Calvary. pilnīgo darbu Thank you Golgātā. that you took all Paldies, our Ka Tu sicknesses, paņēmi un all our uzveici visas slimības, weaknesses, all our visas infirmities, vājības, all our visas weaknesses, vājumus, iniquities, pārkāpumus, whatever, all our lai jebko citu, sicknesses. visa veida slimības. Thank you, Lord, that you Paldies heal Tev, your kungs, people ka Tu today. dziedini šodien savus I pray ļaudis. healing over Es all your lūdzu people. dziedināšanu par It Taviem belongs to ļaudīm. them. Viņi pieder Tev. We Tas release it viss in pieder Jesus' viņiem. name. Jēzus vārdā atraisam to Hallelujah. visu. For those of you who are not Tiem no saved, jums, kas nesat if you glābti, don't have ja Tev Jesus nav in your Jēzus heart, tavā sirdī, this is your day for šī ir salvation. Tava glābšanas diena. Amen. This is Amen. your day for Šī ir Tava salvation. pestīšanas diena. And you only need Un Tev vien to vajag believe tikai that He's the Son of ticēt, ka God. Viņš ir Dieva dēls. You say it with your Tu mouth, pasaki to ar savu and muti. you believe that He Un died tu for you on the tici, ka cross, Viņš nomira par tevi tajā and you thank krustā. Him for that, Pateicies Viņam par šo. and you say, "Thank you, Jesus. Saki Jēzum, You, paldies Tev. you took all my Paldies, ka Tu sins. paņēmi I visus give manus them away to grēkus. you right now, Viņš paņem tavus grēkus and I prom tieši repent tagad for no my evil tevis. ways." Saka viņam, es nožēloju savus If you ļaunos say these ceļus. things, Ja tu pasaki viņam šīs lietas, and you believe un ja tu šim that tici, He is ka the viņš Savior, ir tas īstais glābējs, and that He has taken all un ka viņš ir your paņēmis problems upon Him, visas tavas problēmas uz sevi. if you believe that, Ja tu tici šim, and if you say, "I ja from tu today I saki, want to no follow šīs you," dienas es vēlos tev sekot Jēzum. Amen. Amen. That's enough. Ar to ir gana. John 1:12 says, Jāņa 1:12 saka, "Those who tie, receive kas Jesus, pieņēma Jēzum, He gave the right." Viņš deva viņiem To become a child tiesības of God. kļūt par Dieva bērniem. John Gospel Jāņa John evaņģēlijas 1:12. is written there. Šeit tas ir If tā you rakstīts. receive Ja tu Jesus, pieņem Jēzum, He gives you the right Viņš tev dod to tiesības, become child of lai God. kļūtu par Isn't it Dieva wonderful? bērnu. Vai šis nav brīnišķīgi? To be child of God. Esot par Dieva Amen. bērnu. The Būt par creator tādu. of the universe. Visuma The radītāja creator bērnu. of everything. It visa The one radītāja who gave you bērnu, life. kurš tev deva dzīvību. The one who formed you Tas, in the mother's kurš womb. veidoja tevi tavas mātes miesās The vēl. one who had plans for Tas, you. kuram ir plāni priekš tevis. And one day He wants you to Kādu come back. dienu viņš atgriezīsies atkal atpakaļ. One place in the Old Testament it's written, Vecajā derībā kādā vietā ir rakstīts, God breathed you into Dievs your ieelpoja mother's womb. tev dzīvību, tavas Wow, mātes that's miesās, mind-blowing. kad tu tur biji. Šis ir prātam neaptverami. He saw you before the Viņš foundation redzēja tevi pirms of pasaules the pamati world. tika veidotiem. He saw you. Viņš tevi He jau had plans for redzēja. you. He has plans for Viņam you. ir plāni priekš tevis. Amen. Oh, He has plans for you. Viņam ir plāns priekš tavas dzīves. And one day, Un kādu dienu, when you end your walk here on kad tu earth, pārstāsi, kad tu piepildīsi savu You return ceļojumu back to šeit God. virs zemes, un tu atgriezīsies atpakaļ pie Dieva, then your spirit tad tavs returns gars to God. atgriežas pie Dieva atpakaļ. Hallelujah. Halleluja. God working in circle. Dievs darbojas kā apļos. He breathes you out. Viņš ieelpo He tevi. planted you in the mother's womb. Viņš tevi iestāda tavas He mātes gave you life. miesās. Viņš tev dod He dzīvību. offered you eternal Viņš life. tev piedāvā mūžīgo And if you accept dzīvību. these Un ja tu things, to pieņem, one day you pieņem šīs return to lietas, him. tu kādu dienu atgriezīsies atpakaļ pie viņa. Can you believe that? Vai tu spēj šim noticēt? I do. Es ticu. Amen. We have a Amen. purpose. Mums ir mērķis un And it's a plāns. good one. Un tas ir labs. So if you receive Jesus Tāpēc, today, ja tu šodien pieņēmi Jēzu kā it's glābēju, like you come in Tas ir tā. accordance ka tu nācis tagad saskaņā with His plan ar for viņa you. plāniem par Amen. tavu dzīvi. His plans for you. Ar viņa plāniem And they uz are tavu good. dzīvi, un tie visi ir labi. But there will be Bet difficulties. būs grūtības, But He will take care of bet you. viņš par tām visām You can trust in parūpēsies, him. ja tu viņam uzticies. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. I have good plans for you. Man ir labi plāni priekš tevis, Amen. To prosper. lai ir labvēlība, Prosper is labklājība. not only about money. Tas nav tikai tagad par It's in all naudu. areas of your Tas ir life. par visām tavas dzīves sfērām. For your children. Šī labvēlība par taviem For bērniem, your husband. par tavu for your vīru, wife, sievu, For your brothers. For your brāļiem, sisters. māsām. He has good plans for Viņam all ir labi people on earth. plāni priekš Amen. tevis un taviem cilvēkiem. Hallelujah.
And that's why we keep on Tieši preaching the good tāpēc news. mēs turpinām sludināt labo vēsti. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. Can you agree that this Vai is tu a good vari message? piekrist, ka šī ir laba vēsts? Do you want it? Vai tu Do vēlies you want to to? live it? Vai tu vēlies pēc tās dzīvot? Do you want to give up Vai tu vēlies your negative thinking? padoties ar savu negatīvo Do you domāšanu? want to give up that I'm nothing? Vai tu gribi padoties When you domājot, are es neesmu everything. nekas, ja tevī jau ir viss? Amen. Tev ir dots viss. God sent his son Dievs sūtīja savu dēlu. for you. Tevis dēļ. For you. Tieši tevis dēļ. Amen. Amen. To hang on a cross and suffer. Viņš tur karājās krustā ciešot par tevi. His only begotten son. Viņa vienīgais dēls. Why do you reject him? Kāpēc tu viņu atraidi? How is it possible Kā tas ir iespējams? to reject so Atraidīt good? tik labu, What is it? So good news. tik labu vēsti. Amen. That's why we Tieši encourage you. tāpēc mēs tevi iedrošinam. Live the fullness in God. To Live a dzīvo, fullness. to pilnību Dievā, Amen. pilnību viņā. And you will see something Un start tu to turn redzēsi. if you give up something. Ja I tu know I've padodies ar spoken to kaut ko, someone here es today. zinu, ka es šodien runāju uz kādu. You need to renew your Tev ir mind. jāatjauno tava domāšana, tavs prāts, It's a continuous pastāvīgi, renewal of your mind. lai tavs prāts pastāvīgi tiek tas top pārveidots, Because it cannot be accepted by your mind. jo šis nevar Only this is spiritual būt things. pieņemts no tava prāta, Amen. bet tavs gars šo visu pieņem. And you know, our flesh, our Mūsu body, miesa, mūsu ķermenis, our will, mūsu emotions, griba, emocijas, they will always stand tie against vienmēr nostāsies pretī the way of God. Dieva ceļiem. So you must conquer that. Tāpēc tev tas ir Start jāuzveic, to believe the word. jāsāk ticēt Follow vārdam, it, jāsako test tam, it, visi, do it. dari to, pārbaudi You to, will see a change. un tu redzēsi izmaiņas. Hallelujah. Halleluja! Amen. Amen! So Tāpēc, God bless you all. lai Dievs svētī katru no jums, And I know un es zinu to, ka there are days ir vēl dienas, kas ir priekšā. you have some trials. Būs kādas cīņas, But ciešanas, cling to bet Jesus. turies cieši pie Jēzus, Amen. pieķeries viņam, He takes you viņš to tevi the next day. vadīs uz nākamo dienu, uz nākamo And it's good to cling to Jesus. soli. Ir labi pieķerties Jēzum. Some people think things Kādi are so cilvēki hopeless. domā, ka ir tik bezcerīgi tagad. But encourage yourself in Bet- Jesus. Amen. Iedrošini sevi Jēzu Kristu. Amen. Hallelujah. Halleluja, Thank you, amen. Lord. Paldies Tev, kungs. So Tāpēc we plan soon to go mēs off, drīz soon plānojam, to go off air. arī Soon, not drīz, yet, but vēl ne, a bet couple of minutes. vēl pāris minūtes. Because we un are tiešraidi sending live to beigsim. Norway, so Mēs good to have you sūtām with us from pārraidi Norway. tiešraidi uz Norvēģiju. And I want to say one thing to you. Vēlos teikt vienu lietu tev. Maybe you are not Norvēģijā. even Norwegian, maybe you are Ukrainian, maybe Varbūt you are esi Latvian, Ukrainis, varbūt esi maybe you live latvietis. in Norway. Varbūt tu vienkārši Maybe you dzīvo understand English. tur Norvēģijā, vai Maybe you vienkārši understand saproti Latvian. Latviju. Varbūt tu saproti But latviski. for those of you who are Tie Norwegians, no jums, kas esat Norvēģi. I want to say in Norwegian one gribēju. thing to you. Pateikt es šo to jums. And you don't need to try to translate it. Ka nav jācenšas man tagad Men på iztulkot. tirsdag, på tirsdag, ok. Da skal vi ha bønn for deg, direkte her fra Riga. Da blir det Signe, min kone og jeg, vi skal sitte her i studio, og vi skal be for dere. Så du kan allerede nå begynne å planlegge dine bønnebegjær, og du kan sende dem inn på SMS. Du kan også sende dem i kommentarfelt på hjemmesida til Facebook, til Miracle Revival Channel. Så 7:00 på tirsdag så er vi her i studio, og da skal vi få litt lovsang, og så skal vi be, og så ber vi for alle bønneemnene. Amen. So that is, we have live prayer Mums here šeit būs lūkšanas. for Norwegian prayer needs. Norvēģijas lūkšanu vajadzībām, aizlūkšanu pārraide. So people in Norway, they send requests, Cilvēki Norvēģijā, to the studio in Norway, uz studiju, and we get them over sūta here. vajadzības, mēs saņemam tās and we šeit. sit and pray. Mēs šeit lūdzam un saņemam un lūdzam And par tām last time, 2 vajadzībām. weeks ago, Pirms 2 nedēļām
It was so many prayer Bija tik requests. daudzas lūkšanu And I vajadzības. have a dream that we shall do that also for Latvia Un soon. man ir sapnis, ka mēs drīz šo Amen. pašu varētu darīt To arī pray for Latvijā. people, you can send Lūgt them par prayer cilvēkiem, requests viņi and be vienkārši set free in the mighty sūtītu name of savas Jesus. vajadzības, un mēs lūgtu Huh? par Do you viņiem, believe darītu that? brīvus Jēzus varenajā vārdā. Vai tu tici That's the šim? will of God, Šī ir I Dieva griba. proclaim it, I Es to believe it, pasludinu, es tam and we ticu go for it. un ceram uz šo. Amen? Amen. Hallelujah. Halleluja. Okay, so Jā. we say goodbye to Tad mēs the sakam Norwegian visu labu viewers. Norvēģu God skatītājiem. bless you. Lai Dievs tevi svētī. God is good. Dievs ir labs. Jesus is good. Jēzus ir labs. The Holy Spirit is good. Svētais gars ir labs. All in Christianity is good. Visa kristietība ir And you laba. need it. Tev tā ir If you vajadzīga. heard something else, Ja tu dzirdi ko citu, don't take it in. nepieņem to God is sevi. love. Dievs ir mīlestība. Bye bye from Riga. Visu labu šeit no Rīgas.